मैं मखरमजरी इम्पैक्ट न्यूज़ की मनु हुना के थोक्सोम मैं तराम नोक्सरी गरांग से याम हिस्टोरिक ओइबा एक्स पॉलिसी की मनु सना इंडो म्यांमार रूट हाइदारे लैंड रूट हांगतोखिबा अदुगा लोइना एक्स पॉलिसी असिना मणिपुर की मियाम लोइना इंडिया की अदु ग्लोबलाइजेशन दा करम कानबा अदुगा चैथेंग पीगदगे हाइब मथान खना नमुता इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लेंसिन लेबिरिबसी अखोगी कन्वेनर एक्स पॉलिसी की कन्वेनर बिरबो ओजार के सिपसननी ओजाबु तराम नोक्सरी लोइना गेस्ट इमाइ लेंसिन बिरिबा ओजा थोक्चोम जोटिन जनरल सेक्रेटरी MCCI ओजाबु तराम नोक्सरी लोइना गेस्ट सिंगी एक्सट्रीम राइटर लेंसिन बिरिबा डॉक्टर K.S. Palin CMD सिज हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ओजा अहमपु तराम नोक्सरी हामबकी वहंग हाइबतारे ओजा सिबदा लाक्सगे एज ए कन्वेनर मोइना गरांगी पॉलिसी अखोय एक्स पॉलिसी बनु चन हाना लुक इस पॉलिसी लेरमबदी होजे एक्स पॉलिसी ओले अदुमकपु हारिबसी यामना सिग्निफिकेंस ओइबा हाइतारे याम हिस्टोरिक ओइबा गरांग हांगतोखरे हाइदना कबरगी अखोगी मीडिया की थोंग याम साउना अदुगा मणिपुर की अदुगा इंडिया की यामना सोसांसिंग यावरगा तौबा थबक मयाम सिदा यामना सिंथारिंगाय ओइबे थबक सिंग हाइतारे हाना लेरमबा हाना सन्नरबा पॉलिसी दगी करम करा एम पॉलिसी लाखरबगे अदुगा मसिना काय यामना बेनिफिट ओइगदगे हाइबदी मतांग खितंग हाइबि असेंबदी ngarang si yamna historic oiba Manipur miyam gidi yamna hena nungainingai oi of course rest of India mayam su nungaibam thoi maru oina north east gidi yamna historic de ni sometimes 1990 gi khitang thengdar pa saruk tagi look is policy si taruk pa si mangak pa mang mayam badagi CP dai ni si tawdai ne tawba border di laiba akoi da kaim ho kana ba phangakta ba si Congress की मतम दे है बताए नरसिंह राव की मतम दे मथंग तौरक पसिना इवन बस सेलनी तौरनी है सही कुन की ममांग दे तुम लाव लाए अदुगु सेंग हम बद बस चेन है सिदा मयाम ना कंफ्यूज लोय दो हमना हौजिक की हांग सि बस चेन बगुमने हादि बॉर्डर से ला लगा कोई ने इमिग्रेशन द चंगा वीजा पाए कोई न संग कांद बस हम हेक्ट तोंग सट पे याब से इट इज एज गुड एज बस सर्विस लाइव को समाने मसिमा मैम कितंग खंगमिनब तंगाई फदब लई अदुगा हुजिक लाई सिटी सिग्निफिकेंस हाइसि हाइबम खंगदर इट इज इमेंस लंबी खुदिंग मक्ता अखोय द पीरकदेबो कानबसे हाइबम खंगना पीरे मैमना म्यांमार चटलगा कोइना मंडले द कइदा तौरगा टीवी द कइदा उबसे मैम संग लम कोइबो इन पुंगुद उइ असेंगबदि लम कोइबो नतबने कोइ मंडले से याम चटनिंगबोगी वास नते थाइ हाइदि सिगी कनेक्टिविटी मैम सिदा अखोय कइदौगदगे हेबसे अखोय सिगी कोक सिदा अखोय खन्म मतम मोइरे अखोय नि सम समना हारगा मणिपुर सिदा कंपास अमा थारगा से सर्कल अमा राउंड येप मतमदा 700 माइल्स न टच तौरि मफम सिंगसे बांग्लादेश दगी चाइना दगी असोम द गुवाहाटी दगी कइदगी तौरगा अखोय से सेंटर ने let us feel that we are the center of the universe सिदा तौ मतम सिदा अखोय ना उसुनिंग संगदौदी सिदा लाइरिबा तारिबा पॉपुलेशन से अबाउट पृथ्वी की मालेम की पॉपुलेशन के अबाउट 1.5 की पॉपुलेशन जो दे अखोय सिदा लेजरमने सिगी मरकता तौगदा बिजनेस ने अखोय मणिपुर नंग असि कइदौदगे हाय तागदी मणिपुर यावदना लैंड रूट ता लाक पोत मणिपुर यावदना कनाम त सटप या रोयबा ngarang मिजोरम की चंफाई की असोम के बॉर्डर दसु हांगे बट करी की अखोय ने याम मेंशन तौद्रिनो ngasi की नेशनल न्यूज़पेपर ने हेन मणिपुर द फोकस पीरिनो हाय तारगदी दिस इज ओनली द वायबल वेरी प्रैक्टिकल लैंड रूट से सीने अदना अखोय द कानब पिरक हाइसी करीनो कानब पिरक दर हाइसे अइना हे याम तोइन हाइजबदो सिंगापुर मतमम द कइदौरमे हार्बर ओइरुबगी हिथांगफम ओइरुबगी टैक्स टू दगी अदगी अदुगी पोट थंबदुगी मदुगी फी हाइगदरा मागी तौरिबा मयाम सिंगदुदा चौखलपी अचौबी नोटबने ngasi लाकदर मणिपुर की सिदा लंदन फमोइदरबा मणिपुर सिदा कोइना अहानबदा कइमो तौदुङै द मणिपुर फाउदना लाकदर तौगदर एक्टिविटीज मयाम सिंगसिदा स्टेक होल्डर्स हाइबताइ सिदा लैरिबा मयाम सिंगसिना अखोय कमान कानब लहोगदगे हाइबदुदी मसा मसा की कोक्तगे हम थोलकनेब हौजिक उबिगदबदी इसम जमना मयाम इसम जमना खंगबा कानमिनबा से टूरिज्म एस्पेक्ट हाइरो हौजिक सिगी लंबी हांगे ngaramakta mi yankhai changre ngasi akogi aigi tamo Palin si hospital gi da mi tram nga on the way la e sum tare masine kana ba horok pa haise la kadru mi mem se then jagang government tagi on the pau phire there are so many Buddhist monks mayam
pilgrims mayam ama asom da chatpada lising humpu humdra changaga bodha gya chatpado som da lising manga tara na kun manga na se somewhere around Myanmar gi 5 lakh sai tare moi chest adu da chatpa yarga di mi se level thirak pa nungai ma phum thirak pa ahung bu thirak pa aduna masidi haru bagi loiba naroi the benefit is immense ahan round sumain thamjagi tasena akogi land route hangtok khipasina hiram khudimakta trade and commerce aduga tourism sector medical sector aduga pilgrimage aduga adventure sector mayam sinita yam kanaba phangani samna habada parking ama hek oira pamatamda madigi parking gi akoi bada kanaba phangado mayam du madu manipur mayam na su khallaga tasena madigi method to puthoga karamba hen kanaga da mayam khanjaga da ni haiba wapam dani matang da ja jotina thamjani wapam ji tasena kanaga da mayam di puthok piri haidi trade and commerce aduga tongan sector sing da lakani haiba wapam ni thambiri but tawdu bu karam mong da haya mayam na inspire over mong da mayam na aware over mong da karamba fivam da hena honara kan da hena develop lakada ge haiba wapam ni kare haibi ni masim tang aijage tasena laiba sigi positions the government of India and the government of Myanmar ani sigi laiba khongthang sidi taseng gati aibo ai haijo hardi India ASEAN na yengse ASEAN country 10 countries including powerful countries like Singapore, Malaysia, Brunei, Yarini, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar smaje adu India is the second largest populated in the world ani sigi samjana ka do si akoi si mayai de leidoi ne so yamuno so haibigre aduna mo ai pixel aga notice India Myanmar nam lakadoi notice Myanmar sing pixel aga mo sigi lakte Manipur in the second division se lakadoi ne sigi reason ani si dal leidori ba sigi population si da kana ba phangdo si aduk madik phangadoi ne kai da aduk chawhruba ASEAN country gi telepak taras ge India ga samjana the bridge khoi oidori ne sigi bridge da mayam na prepare to baya basi taseng modi preparation je akoi gi chamber of commerce ki through the already koi prepare to ne we kaina da akai July tha ju chachar we June ju chachar we koi office establish to ga government gi approval ngai ri adu then koi ada air condition to ga everything lo set to tha thama ba dige koi tamu da koi godang le re koi gi hek highway pan si da amada koi na jing ga do mi je adu kyang roba population mayam sin na hujik lai ba pot si da Myanmar chaning ba si heavy demand ne ba aduna anam class somna khanda aina sagi makhada rakhoina Buddhist ki mahijera hojik yangon tu gano se pairi gaya se pairi almost $670 adu hojik akoina puthori formula se only $250 to $200 lakwi ane gi plot ne hojik yangon gi tu travel tori ba digi monthly da leisure sing almost chamber of commerce akoi lot information lori ba because akoina lakada is almost one night in father land bane kari kuma tangai fadana na koi more tu Dimapur se tawga Dimapur dagi Patna junction jorga di border pa kaisa khidine ba yam hong ba manda kai da only 2% of the population je Cambodia so Laos so Myanmar so lai bole ba ni na moi chat pa ngam jate ba adan pilgrimage chat pa si di koi gi swai de Hindu na Brinaban chat pa gum bane ba adan moi si yam chatninga ga chat pa phang da ba se sina hojik ti adu gi khudong cha ba phangalagani loina na marks da le riba Manipur particularly Imphal da achouba khongthang ma lak pai se ai haijage aduga plus amu hojik ti kyam kana ge bu hanadi leirami si akoi ngasi deine chahi 30 35 gi mang dagi akoi amu Shivachandra yauraga akoi je chatna military junta le ngai one cross border permit ka dauduna adigi then koi policies da moi so angak policy ne moi na laise kaino da sik border kano le samna da border khar le border si border taruk si kamai dogi bo chauthong am le re tasile am le re then meawati am le re mesot gi site adigi then international airport home je sinatna chang basi yadi chang gi hai tar ga de khoina tor mi gi dogi bo hotel and tourism gi adu president law power jaga doi ni ko papers ya aduna moi gi special land road permission lower ga moi gi tourist guide ama lakha doi ni adu dollar no ma yang khai bu sa dori ni yam expensive oe ba chat baje adu hoji ki adu gi problem lo thok ra yam na big beno ne ba sigi changes level ai aduna Manipur prajada akoina chamber of commerce ki mai kai digi na trang government side digi ora su poi punna work tong miner ga di hena kana busu phangni aduga plus is Myanmar da hojik lai se kayam honge da ai samu se hojik tok jeri bni ko mayam su tok biyo ba mi amana loi tobung ama thabang ate then example no bijage binna pulses hojik Hawaii mayam pur ei kogi koi go down da loi thami Imphal yor khabane Hawaii mairong bi se market da jil pachang kun bi special da ada sumna gi lupani fu yang kha pi bne ba tok biyo binna pulses India da whole lai se kamai da gi bo Yangon Colombo Bizak da koi jahaz cheli ba si je Bizak yor ga Bizak da ge mo India ga mini policy yam sati ba policy ne se Bizak da ge mo whole brain me am si ga dore Delhi yong doi ni Delhi de so lak doi ni heavy costing ne ba du ne tang je adu tar ga di asona pugmi mo to sona por tar ga di entire notice including koi gi
West Bengal की Siliguri साइबों का कोई supply chain सेम भी यादों ही नहीं बा अतः जब कोई traders मैम कोई businessman मैम जे अचूक बखों थांग वाला का तो इन्हें हज़री बा अतः ना हुजिक लाइबा मियंग सीधा e-visa की मतंग सीधा दी आई particularly मोई minister का वरी सना जे मोई ना था को mail जिससे ले अतः ना मोई ना है सी कोई IT support टा कन्ना change तो उन्होंने होने रिके हुजिक हुजिक फाक्टो पियो मोई की website टा मोई तमु यादरी बने बा because of मोई जो IT support तो वो मी मैम website टा हुंदों चिंत तो बस मैम में ले रही मतंग कितना गाय भी हुआ है ना मोई personally कोई MCCI टे letter था रखा बने अदुन आई गारंग permanent secretary वरी साकान चुम्मे that information is right in the higher में अदमाई तो ले अदुना हुजिक कोई ना येंगे तो मियंग दा तसेंग वो higher का दी यामना चौखट बा खोंगदांग दा तोबी है कई मरंग नो हाई मतम दा अखोई दा लेरिबा मीसिंग सिना थंगाई सेंगना passport sabiyu chatpiyu yengbiyu opportunity lobiyu aduga then hujikti amu ka dore up to Thailand robo yadoi ni Thailand sida hujik ka dore Thailand is e-visa adum tawra lan bi yai haibati monthly to Miyawadi is only pung tara mitra ma khak change even akoi kari li bi ogzeru re then ram chalu re aduna adagi lan tho ga Bangkok go by say mesot to Bangkok asidi aduga aina maroina Manipur praja da young generation like la su herba ai university da ai hek chala wangang je haijabne passport sabiyu yengbiyu then China Myanmar development because Muse Suili is really have no more on the Suili Babayani then Miyawadi Mesot that almost nightlife lay skyscrapers airport lay then McDonald everything is there aduna khone yeng da miyeng si Imphal da tamuga adigi then moriga yeng nar is very difficult aduna koi togala yam nei infrastructure development da koi government pressure piraga kari to hunjige mai to hunba aduna अरुबदा माई सिगी सेशन जिदा इन हाइजनिंग से मणिपुर प्रजा सिंह थौरांग तो बियु नहा सिंह अदुगा सिगी खुदोंग चाब से लोबियु हाइजे हाइजनिंग तसेंगना ओजा जोतिना थंबी वाफम से यामना करी हाइतारे अखोइगी स्वाइगी मोरे मसुंग तामु खक्तंगी वखल्लो नतबिदे याम सांगना खलगा मणिपुर दगी नत्रगा इंडिया दगी पैसा याम तिंगदना लम कोइबदगी हौरगा बिजनेस की एक्सपोर्ट इंपोर्ट तबाबो यामना खुदोंग चागदा वाफम दुदी अंदकी land road hangtokibsani yam asoba mating amadi oirani haiba wafamni matang oja Palin da lagni si laksani tasene health and medical sector si khara hena akoina su Manipur city oja si hospital si mayamna mamang da su koi Myanmar rom site so duga India da su yamna pioneer oina leibani na masai da health sector rom da yeng kanda nasai oja sibana thabi wafam da somda su khara sanghan gre somda su lagami 15 gumba kun gumba admit tawdana khotana sigum masing da hena kudong sa phangna bi khongthang ama lokol haiba wafam dum thambi do maruina masai da yengba yari si maruina sumaina egis policy natraga land routes lakpasina Manipur gi health sectors da karamba impact lakada gi tasena koina pambasi koigi medical university gumba si Manipur ga pubu rakpasi koi sa adum tawjei adu masi gumba si ki lakpa yabe khongthang se dum leibasala sumaina egis policy gi marumda adum maha mathang thang jatra pa yabe khongthang leibasala haibeduni kari haibini ngaja si yamna historical oiba han su panbi gre aduga sijagi oinadi yamna koi kuina ngairakpa moment haitare mi kupamani adu garang si oikre koi season hanadagi su India ga Southeast Asia connect tobagi wari si Shivachandra na su wari hogre adu koi 2010 da ihan hana koi si changba howe Myanmar da adu matam sida koi Bangkok changaga Yangon and Mandalay adaida koi Indian Consul General ga unadana khonadana akoin sum explore tongning bai tare out of curiosity yam sum daknaraga yamna su khangna da bai phibam leibni na adu mai tawi adu 2013 da Indian Consul General na koi invite toropadagi government of Myanmar ga pulaga koi Caesar Mission Myanmar na koi kaino da Mongya General Hospital da koi free camp se tawni kem ahom lak tawre masiman kaibagi ngau kaiba aduga keyhole surgery ado cataract surgery loina free ni 339 operations je ahom lak changna tawhibani Rotary Club of Imphal ga pullaga koi kaleda kem tawi adu su ana yengmo ngamde 2076 yengi 3000 gi mathak dani lai do koi loina yengham da badagi hangi bani adu mai tawra adagi moi Union Health Minister ga koi wari sana badagi moi gi Mongya General Hospital ki whole surgery gi facility laite critical care laite ada koi gi hospital si PG course lebni na ki whole surgery gi si koi doctor surgeon ani aduga nurse taru maga koi train tawre hai si mission Myanmar gi makha loin paktuk chaba ngakani aduga hai ba koi na pangthu mayam si da koi gi footprint ama laihiba aduga moina anaba sina lakba hogiba hai tare adu hai ba posi yamna trouble oiba kanoni ba hoiba chahi tare pansi
adu bu hari ba posi legally lak ba horani illegally di akoina yeng khiba khokhi ba mayam adagi akoina pipe hawkhi ba changba yadana leiba aduga hojik lai ba posi mandle dagi san state dagi sulai aije 750 km away from mandle adagi nungi karigi lai ba masingji tongha tongma mayam su koi yengre habasi illegal oiba ngak tani amam tharaga hojik de koi phangi ba opportunity si legally yengbagi khudong chab lai hai ta lambi de thatpa de ambulance si poraga anabasi poraga makok sokpasi lambi de halin khiba yaw dam nate haidi yamna khudong cha da ba aduna sigi simba lai re aduga hariba post de visa lauraga haji when we compare with Singapore and Thailand maman se koi yam wang re moida haidi laing bagi maman se aduna sataya dam ne chali aduga akoi Indian Consul General koi siba adagi honorable minister letpa hokib ga taraga ipuna chacharu bada Mandalay Indian Consul General ga wari samatam da thama da jamga dine chatruk pausi application la visa gi adu hari basing se ayamana health king haktane ba ada Manipur da chatning ba misu yawi but moi deny tawe kaino da Manipur di yadabani na matam du da aduna atai India gi metro sing da Chennai da Delhi da Kolkata da moi visa on arrival chalali adi Manipur da di yade chatning ga su tharak ta ba hai da adugi posi hojik ti tharak ya bi possibilities lai ne aduga hojik yamna akoi gi sijagi oina su sigi da makta su mission amada sanction jabani medical tourism da aduna akoina moi masi hangaku matam da akoi anaba singsi somda soin hongbagi aduga facility laibagi akoi tongan ba quality ba laibagi lakna ba su koi fana jaba hai tare hojik akoi kidney transplant ki hore heart ki operation hore adagi joint replacement hairo arthroscopy hairo spine ki hairo cosmetic surgery dental ki aduga liver transplant si koi haunabagi koi application thajakre government Manipur da koi hanjan su honorable minister su hari ba posi adu marak da oja thamjani go pham mana maroina somdagi lai si facilities ko ina provide to ba ta sein hospital Imphal da natra India da leira bani na makoi rom dagi ana basing tu somda laga yengbagi wafam du madi ojan phongdo pire du mapu akoina health sector sida somda khara sothana leibagi mong leib jala Manipur dagi natra India dagi somda chalaga sida India da natra Manipur da phang facilities sing somda lai ma sapi khudong sabaga di laitabra adig matang adugi si already tonga tomba country sing na Yangon da Mandalay da lakpa hore akoina handaki January si start pasida akoi general hospital Mandalay si sangjarui we were surprised that liver transplant si tawrame liver transplant tawri India gi Jasoda hospital gi team mama la aga tawhibne tawrine hoji ji sangnai na dum tawri aduga Mandalay da di akoi Thailand da gi Singapore da gi tonga tonga acho hostel me ang changchen da gre adu akoi India gi site di akoi maru aina surface da hai tare akoi da Manipur da kwai dagi kudong sari koi proximity sini akoina chaluri ba koi gi ngasai gi mission Myanmar gi operation tawuri se koi makha chali ne hai mafam sida tai mafam dagi Chennai dagi Kolkata di try tawre amuk te hen ngam de ba kaino da moi gi route ya wa sang khra ba Chennai di jalo Bangkok dagi Yangon di Mandalay ade mu thogdarak ba natra kale da la aga mu ajiki changna phona pudi amna chawba issue oi ba aduna Manipur khudong chai adu hojik lairiba posida Manipur gi haidi lairiba posi koi regional medical college laire Jenims laire tonga tonga private hospital mayam su laire aduga soidana makha da ji amna chawna la ani loina na karimba yamna sick oi patient da di helicopter gi natraga na koi gi flight kumba laitragadi ngasang ngarang makta da samna lambi da disappointment leibasi yawdab nate haidi yamna asa tawna laksaraga kangbu madi hangrabani ko kangbu madi border de hangraba chakane lakwa because of the prevailing law and order situation aduna sigi posisu akoi anabada adugi posi thengnaraga de moina khudung sate aduna Mandalay da gi Imphal adagi Yangon dagi Imphal or Kale dagi Imphal haiba posidi amna koi gi asai panbi khirba tourist mayam se religion ki haro business ki haro health ki haro पुणे मक्सी हौबु हौग्रगदी माय कस्टमर से हेंगागनेबा हौजिक जात्रिसी फिजिबल ओइदबगिने फ्लाइट सिंगसे आदना इंडिया गवर्नमेंट ना आदिक म्यांमार गवर्नमेंट का बखर रिलैक्सेशन हौरपगी वंस बागी मी सिनि यामखलागदी मागी तोफम थोपा चार लौरगसु हाइब पोसी लागदी अमरम दा मणिपुर सी मेडिकल टूरिज्म दा बूम तौबी आदि हाइजिक असai पनबिगे दुनी कोइना तौदिसी म्यांमार खद उबिया देबा बियॉन्ड म्यांमार आदा यामना लिंग कांगबु हमसु लेग्रे अदुगी यामना सोनबा
खर चौखत्रिबा लमसु दुम यावदब नते हेल्थ का मरना मोइसिंग से अखोई मखाद लोइन लाकु याबा नत्रग मथक लाकु याबा अदना मणिपुर से नॉर्थर्न इंडिया दा और ईस्टर्न इंडिया दा यामना खुदोंग चाबा मफम अमदि ओइरे यामना अंदकी लैंड रूट सरफेस ट्रांसपोर्ट सरफेस ता हांगथोखि बसिदा एनी अखोई ट्रेड एंड कमर्स अदुगा टूरिज्म हेल्थ सेक्टर दा कानबा बेनिफिट मयामा मदुगी लाखिबा मयाम दुना मणिपुर सु अदुगुंबा अखोई टूरिस्ट हब अमदि तसेना ओलनी लारी हाबदुनि मतंग द जासिबता थमजनि वाफम सि तसेना बेनिफिट साइबसि मी खुदि मन लोय पामदबदि नते अदुबु मसैदा खुदुंग साबा वाखल पुथोकपा हैबा बाइ थॉट्स आइडियाज मया पुथोकपा हैबदुना हेना खुदुंग साबदि दुम फंगनै मसि अदुमपु येंबा यारिसि मणिपुर की मी 35 लाख समथिंग लेबसिदा अखोई खरा हेना कॉमन पीपल सिंग दा कोई इम्पेसेस पिनिंग बा मरोइने इमा खैथेल दा जु जी इमा मया म नोमगी सरा तान मया म लेरि दगी मोरे टू इम्फाल ट्रेड अखोई याम समना वैन दा नत्रगा ड्राइवर को गाड़ी मसा सिंग ना याम साउबा साउबा कनो नथब द बिजनेस नत मसा मसा पी की तौबा अदगी हैनो समना अदुगुम मसा मसा तौबा मया म लेरि मसी गुम बसिदा एस कॉमन पीपल मोइने हेना कानागा दौबसी करम अखोई कैपिटलिस्ट की वाखलों द चेलहंदबिदा सिदैदा करम मियेंग थंबा याय करम पीपल्स करम ग्रुप सिना खरै हेना कानागने ना ओजा वाखल लेबि मसी मतांगदा अहमदा मैम सी हाइड्रिंगेदा इना मणिपुर मियाम दसो अपील तौनिंगे सिगी ग्लोबलाइजेशन की अनौबा साफु मलाक मतमसिदा प्रजादा करी माइंडसेट लेबम थोके हाइसि याम मरु ओय हाइबसि यावद्रगदि पोट खुदिमा कयम कानादब उत्ता थाव थुम हैजनबा गी हैजनबा सब माननी सम समना अइना ngarang ban tawiri kamu du sauraga highway wa nate for the first time in the history landmark oiba historic oiba ngarang tawre highway kamu sing si ribbon kangna raga thong da tawraga ICB de satlaga koina hanai program da more da laiba mayam sing si lanchama pijabani aduga first lai tawraga more trade center ki hall da cultural show ma tawga mayam kitang nungai minaga da tawu numi sida koi lambi de changhandre That is yam live activity. Yam live activity. Adagi mayam changna tawre but foreign dignitaries mayam laingai du lambi da mai tawu su thokpa pam damni na koina haijeraga hallaga koi ICP da dum tawre aduni ngasi chaukhatpaga law and order si gi mindset mayam se si ga yam mari leina khre aduna kari kari tawgada ge haise swai da gag palle tamu palle na habi do ngang su mayam hanagi ai do asmai taw le ra de koi de kamai chaukhat kani ngasi Thailand की तोंगान border अर्नर प्रथेत की सोम द त्रात लाग मी सुता ताब मानदब हांग्रब लंबी दुद अहिंग दुद गारीना पटाया यौरे बैंकॉक यौबुद स्वाइम चाव मी मथोलाग डिस्टर्ब तौबिनब लेते अखोई की बॉर्डर सिदा समाई ताना कुकी की लमद मुक्कनी नागा नागाई मुक्कनी अदई मैतैना मैतै गिदा अखोई अफावरमनी बन तौसने अदु तौनी बन मसेन तानादना बन अमगा कंपटीशन तौना लैतागदि चौखटपसि फना ग्लोबलाइजेशन बॉर्डर हांगसु आई यारो है से थमजै अदु सेकेंडली अखोई तौवे या बाहाइबु इसम समना अखोइना मी अम ब्लाइंड फोल्ड त लुपा लाख मंगा माइ फ्री खाउ द हापगा अमना दिल्ली द थादुरसे अमना कुनमिंग द थादुरसे मोइन लैरप पोट वैल्यू दु मणिपुर द करिनो मोइ लैनिंग ब पोट लैरसनो दु मणिपुर द काइथो कनाने हेन पैसा फंगसे हेक्ते सम एग्जांपल ने कइनो इदि अखोइ की मणिपुरी सिंग की हाइनरिम बिजनेस द हाइनरिम ने अमा द हाइनरिम ने so that we can imply many kind of ideas as monthly de horaga Thailand de horaga mathang songlom China rom da horaga adon se kana ba haisidi lom de mat ta haibum khangdana makai leite aduna even som dei so koina kari pisan ba yai se tongan ba idea mayam ma dagi tongan se isam na ha drug pharmacy ki kai materials mayam drugs kai tori mayam se China ki kai susana banate som dei lona ba ngak but this has to be officially legalized tawro matung da koi si adu di drug ki factory le rak dai si da isam na ha ga se longi yam chali madras som dei saulom dei pura ga loi hon gi ba ngak tani longi se koi si sang ambra du si mechanism laibra and the tourism is another kainoni port ni product ni that we should sell buddha gaya ki circuit ki Buddhist circuit ki manung da Manipur si chauna lak tar gadi no muda buddha gaya satpami chani chahum lak tar gadi madu gi laina na bo hotel dagi adagi taxi driver na kanar kadar it is all correlated adu masi achauba safu ne do akoi matam se da akoi chawkhatab su yaroi tumina leiba su yaroi aduga sidai sida lambi mapan da leibiri ba dagi se more da tari jati
तौरी मैम सिदैसिदा मीगी एशियागी पोतुना कन्ना चौखलानी अदुगा अखोई स्वाइदा खरा लैसिना पूरा अखोईगी स्टाइल दा अखोइन तौबो हिंगे हादि मोय लैभम लैरोय कैनो हादि अदुगुम डिस्टर्ब याम तौबो मी सिंगसिना चिंगलोम दा सुम कागी ताबने अदुगा सिविलाइज ओइबा मी मैमना मफम सिविलाइज मार्केट तौरिबा बिजनेस तौरिबा मफम दुदि सिविलाइज ओइबा मी लैतबा यारोय कैनो लैबाक सिगी लो हाइबम लैबनि इम्प्लाई तौरक्ताबने अदुना आई थिंक अखोई विल हैव टू बुलडोज और विल हैव टू नमनब अखोई साउथ ईस्ट एशिया की सी लाइबसिदा अदगी सिगी बिजनेस एस्पेक्ट कई अखोई नमनब होनगिब तामनि नत्रगदि अखोई लंबी लैरोय हना ये हाइजे यामना गरांग सु यामना लाइबक थिबा हाइ तारे असिबा यामना हिस्टोरिक ओइबा थोदोक अमा खकी सेदा अखोई अथिंगबा पिरकपा अदुगा बन ब्लॉकेज सि मणिपुर सु यामना सनबी अमा ओइन तौरी मसी याम लाइबक थिबनी मणिपुर नत्रगा लैबा अमा साहर के हाइतारे बन ब्लॉकेज फ्री ओइबा मफम अमा मदु ओइरकाद दे हेना साखलकनी हाइबा बन नोंगमदा लुफा मिलियंस क्या मांग ले है रिपोर्ट मैम लेबनी मधुमक तौरगदी हेन चाखुटपसी जर चाखुटकदौ यामना थिंथना अदुमगी खुदों चादबदो अदुम फंगने है मदांसदा याम टेंथक ब्रेक मोजगे ब्रेक नंग देखो याम नंजरगे पेक न्यूज मिंग तादन लेबियो वेलकम बैक नैनजरी बसी ngarangsि अखोगी इंडो म्यांमार लैंड रूट हांगतोखिबसिना मरम ओरगा मणिपुर मियाम अदुगा तोंगान तोंगान बा कंट्री एनी सिदा यामना हेन डेवलप ओइबा अदुमा मोंग मा पुरकनी हाबदी मतंगदनी मतंगसिदा अखोई ओजा सिबना थमनिगिबदु अखोगी बन ब्लॉकेज सिदा डिस्टर्बेंस ओइबदगी मदुगुंबा यामना अदुमा चिंगबा पिरकपसि याम लाइबक थिबिगी थौदो अमदी थेंगनै अदु मसी ngara खत थोकप नते ममांगदा कयारगन थोखरदि मतंगदा आइना ओजा जोतिन दत लाक्सनिंगबसि मरुइना हंदकी गवर्नमेंट सिगी हाइतार गवर्नमेंट पॉलिसी से बन ब्लॉकेज फ्री ओइबा लाइंगाक अम ओइगनी हाबदी वाफमदुदी बा अदुम लाइटबदी नती अदुपु लॉ एंड ऑर्डर सिगा अदुगा डेवलपमेंट सिगा खरदी अदुम मसी अदुम दरकार लेबरन खरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सि खर फत्रगदी डेवलपमेंट अदुम खर अदुम मनिंग हले अदो ngaraang सिगी थौदोक्सि यामना लाइबक थिबने कोइन मीडिया दा अखोगी पेपर्स दा थेंगनजबा अदुगा न्यूज दा थेंगनजबा तौरिबा अखोगी वीआईपी सिंग हाइतारे अखोगी असो सोहक मयाम होम सेक्रेटरी अदुगा तो कंसल्टेंट जनरल मयाम यावरगा चलिबा थबक सिदा तुमाइना अथिंग पीबसि सु यामा लाइबक थिबि थदो अमनि हाबे वाहमदि थंबिरे दुबो मसुमाइना ट्रेड एंड कमर्स अद फ्री ओइना सकदा मफम सिदा सुमाइना सुम लाइरकबा अदुगा मरुइना हौजिक सि हाइब लंबी सिदा अखोगी मरुइना गरे हाइतारे सिगी एशियन हाईवेज लाग मतमदा फावदरिसे मणिपुर की मिलिटेंट्स नागा मिलिटेंट्स अदुगा असम मिलिटेंट्स समना सिंगमा मयाम दे सर्वे मयाम दि पिरकदौबदि लाइरी अदुबु बन ब्लॉकेड विच सिंगबा इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम लेबा मतंगदा सिंगबा डेवलपमेंट जी प्रोके हाइतारे करम वाखल थादलोन थादबताई सरकार की इनिशिएटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव से करी ले लोबी मसिम तांगिदा आई खरा फजना हाइजेगे गसागी गवर्नमेंट नम लैरी हाइबसी मियाम दा खंगन बा चंगे अखोइना प्रजा सिंह एपीज तौरगा थेम नौदना सुम लेबसे सी तसेंबदी आई पर्सनल ओपिनियन सिदी यारोय अखोइ सी सुम लास्ट मिडी इयर्स येंग मतमदा आई एनालिसिस दा अखोइ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट पेरेल ओइना चले सिदी यारोय कंट्री में डेवलप तौब ngमोय सिदी समटाइम्स गवर्नमेंट डिक्टेटरी रोल अमा लरकबदा अखोइ एप्रिशिएट तौबम थुए some section of people na disturb tauga leba ki economy da leba ki administration da leba ki tum achouba interest ma sok targa di madu destroy tauda madu government na tauda koi puna mona yaphum thui aduga support tawum thui government da akoina praja sing da he tawe khoi gi particularly ai infal area da su ai haijage akoi gi swai da su ban ga si organization macha macha sing na hekta tauba student organization da toksan ba आई मथौ नतना मथौ साजनबा अदगा गवर्नमेंट की पॉलिसी दा हे थुगाइनो होनबसे गवर्नमेंट तुमि लेखम थोकते सुप्रीम कोर्ट की राय मयाम सु लेबनी अदुगी मतुंग इनेक्टमेंट तौरगा आई ngaraang थसो आई हाइजे होम सेक्रेटरी यावरी अदगी देन ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एडिशनल मयाम यावरी गवर्नमेंट अमा लei हाइबगी अकी अखंग लेहनबा प्रजा सिंह दा एससीडी तौबा यादब माले ना हाइबदुम मखंगंदरगदी अखोइ साइसम सथरगदी अखोइ गेसी ग्लोबलाइजेशन की अदुगा चौबा इहोसिदा अखोइ यावबु ngमोय पार्टिसिपेट तौबु ngमोय अदुना आइना गवर्नमेंट दा अपील तौजनिंगे एज ए मणिपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की मुहत छिलगा एज ए प्रजा अमगी मुहत छिलगा प्रजा अमोय नाइनिंग बजे गवर्नमेंट अमा लेरी हाइबसे प्रजा दा खर खंगम चुम्मे इमु अमदा अंगांग ऑक्शन बोदी चै खर थाबा दाबने वरक बताबने अदुगी वरक मतम दु हेंदो की तारगदी अखोइ गसी की वर्ल्ड से संग ngमरोयबो तसेंग हारबदा सी मिट यम नारबने सी मुदी आई गवर्नमेंट दा लेरिबा गवर्नमेंट सिदा आई अपील तौजनिंगे सी मुदी स्ट्रिक्टली उसे कोई फारग जेल थंबा पेनाल्टी तौबा इकोनॉमी मांग में हमसे कंपेंसेट तो हनबा असुग मसी हम दरकार हो इंगोन लो इंगोन बो मत गदबने
ai hai ji ko si na tra ga di upai le roi si ma di ga sarkar ma le ri ha ba se ju khangan ji adu nga sai gi hang ba da ko yamung da hang bane da sai ai na assist to bai tare a gi si gi lai ba threat chi da ai gi capitalist mode ma la ga di karbar macha macha to ri sing je mang ga dra hai ba gi very important kan question ne da ada ai assist to je ga yamung gi da ai na urak ba da Myanmar Thailand gi Myawadhi me sochi da mai du ge bu ai gi container basis ta truck ki basis ta chat pasina moi thong la la le adu ga den head lo to ba ga ngu ge se moi di adu da visa gi kari gi kem to bu na te moi gi sing da la la le thong sa ma sa ga adu hi gi taro adu hingjena ba hai di karbar ma sa ta ju hingjena ba the same like that akoi sonwa khan da su bridge da akoi chamnai da ICP da la ga container basis trade tong na ga doi ni hai di one time da check to re ga phag do ro ga akoi army na to roi da di akoi gi pura screen to ro ga x-ray to ro ne ba then somna khan da akoi gi gate number 1 hai da si da akoi head lo to jeri do asu at least dum lai ni adha da na hai capitalist ki go no do adu su hingna na ba sun ani ma hingna bi plan di dum lai ne ato ba country da su mai dum jat nei ba ko akoi na mit ujarak ba da adu mai lai adu ba hai di tasena ka da karbar masam sa tawjari ba kam affected so oi have to come ni oi adu ten namna Auzik si Chamber of Commerce ki mai kai digi lai ba po chida auzik po da Myanmar ram sa khangi si mogi no da Ministry of Labor and Immigration and Population ki website da yaw si ke dore Thai Business Association Myanmar, Friends Myanmar Chamber of Commerce and Industry, European Chamber of Commerce in Myanmar, then Malaysian Business Chamber, British Chamber of Commerce in Myanmar. Hai ba kanggu ga sina business visa lo matam da recommend to ba moina accept to ba ado akoi Manipur gi su akoi na accept tong na bi dam da akoi wari sana ba huzare Manipur Chamber of Commerce and Industry na letter pira ga di business ki visa phang na bagi no ne thoi na yaujar ka doi je hai akoi na thabak tong dam da government to government ngak na to ba ya nate macha mem ji akoi me na to ga ne ba makha da lak ba policy maker na policy maker wa ado sumai thabak macha to ga ba su am lai ri adu marak sida ga sai gi high trade and commerce akoi si fast through ASEAN highways lak matam da hai operate tawriba militants mayam su lei masi karamaina face tawgani aduga number 1 akoi ge si Imphal to Mori sa matam da kuding thabi natraga to check posting osi ki disturbance adum army na adegi tongan ba akoi gi kan hai tare government gi authorities sing mayam tawri masi matang se masai da sigi disturbance sing si hariba look is policy natraga hariba land route sigi film si lak matam da madu ko relaxable oi roitra madi matang duni very important question ai hajage hojiki international business la laklar di sai gi ma mina su user ni ko koina hai de su ki ICP de sang ni one time tax to ni quarantine gi certificate of origin everything loi lengali oi food testing lab ol dei ni ada loi na check to ga one times the containers ha pa lock to sang ni custom na sign to ga thadok te ni foreign ke dogi wa sida army na to ri je ma si leiba ko thok ubiram ni ko adu x-ray machine khin doi ne ba gari mon x-ray plug thok jing doi ni kan ta disturb to buya de adu horen ke dore Imphal da anatraga mai destination hai ne ba Imphal da thadoi ra Koima thadoi ra Guwahati thadoi ra adu da custom da moi pau pin ra horen do hang doi ne ba so je hang doi ne ba adu ne leiba khuding bui chanari ba adu mana khoi gi government authorities gi haitare illegal authorities mayam le si kala mai na face to threat si da mayam na hai akoi si ta le ra boi de ninge ba aina sum murak ba da everywhere in the world mafia loi le mo je tax loi loi any Delhi da yang bio Bangalore da New York da yang bio loi nai bane wari like tu loi mayam phong idina ko mo tax loi loi illegal taxes we unseen na si je adu bo khoi na hainari si example na haijage ko akoi na lupa cham gi pot puro pod lupa tara tonge ba tara zigi no ne share la ka doi je akoi profit gi share ne ba masi ge do unseen ngak ta ne si business to do mi na khang oi ba adu ngam na ba manage to go da bani adu ada la lo ba adu lai re na khoi na business to roi da ba natte ba it is manageable adum lai ne everywhere in the world adum lai ne ba si ma khangjin biro kai no the business is am munging jane adu ngarang gi lai ba thiba to dok chum ai makha ma da jar gi ngarang je khoi monthly da gi ai already July da chalu matam da dore pot ma am pore ba hoji ai khoi gi monthly gi no gi tamu gi go down da lai ba ai ngarang gi historic moments da po chai je custom ga ngang na puthur ke na khanjabne totally failure oi hiba because of young people some like example am pot am khang haje ge ekhoi gi ICP da ekhoi warehouse da ekhoi inusit chingthong na ba chau ba no ma yaw ne si India da lai adu gi contractor ga hangkan da lupa 15 chani hai whereas in a monthly da is only 6,000 rupees kya di khena re amang ngak khre adu ta di ekhoi treat to wi ngang si na ha jing thokpi ro treat to bi ro chida ki bi ro no ki bai ma thok ju ta de ekhoi mi ngak ni ke do we can negotiate ekhoi lon nga ngak ta ne da na kai ki bam thok de sigi da di negative su ai sunglai le te na khale we can trade we can do tawdra su la ngak ta ne aduna ekhoi kai mu kiningai oi de maram aduna aina Manipur praja da
as a people of I member chamber of commerce ki mai kai digi haijening badi he na thawaya no thopiro tawdra di khangoye udra di khangoye aduna passport sabiyu yengbiyu chatpiyu urkan dadi o sina si phabaja lore sina si tobu ya lore kai na brahma ga yumlo na bai se we are very fortunate because akhoi sida lam hectare cham leite hojik lam hectare cham lo na tawri khoi tim amna because moigi gamina su yadori because of lisa akhoi yengore yangoni SZ yengore mandle gi yengore and aina haijening di manipur da akhoi na kaidogi hoigi kaidare akhoi industry ma tawge na tarka cultivation achog ma tawge ha tam lam leite ba adana Myanmar da si second area se Myanmar si population na lejita ba jaga na chaw adumba lam mamane ba adana akhoi na sigi khudong cha si lawraga he na trade to ba agriculture sector da cha cha ki to ba yari ba very important point na na akhoi gi exim bank ki he to lami akhoi classic hotel da akhoi office da unai ad man hai je Myanmar da thabak to biyo export oriented to biyo aduga then akhoi pisa bijage hai moi $100 million bu bi yabagi room lay haidana khoi da haibirami ado hoji khoi connection to ba hore adana thokbiro na sing akhoi achouba company ma linkhalaga hoji hana jo ai mamang haijagre akhoi punna thabak to tasena sigumba nongpok tok hang bai khongtha ma sila ko da mayam ko to welcome to biyo the negativity du thama thabi ko masiksi akhoi yam afaba khongthang ni da punna maki yai phana ba ki layakpa laurakpa step duni haiba duni adu matang jo Palin da thamjani se tasena se medical sector du madu baduma khara ojana suma mutana haibigre duga tasena as a whole yeng matam da khoi gi connectivity di promote tawre adu illegal trade haitare not legal tasena arms ki ade short arms mayam lakpa yai drugs ki lakpa yai Manipur da masik mugi kano si hojik chu khara han badagi Manipur da handaki government lakpadagi khara initiative lorok paiga dra traga khara hena pusala ko idara sana mayam phabagi adi WY tablet mayam phabe Manipur gi na mayam paktak na masaida yam waba khongthang amasu badu lakta udabadi nate matang sida ese khara haitare social thinker mo ina pioneer mo ina Manipur gi sigumba tanjama lakpa matam sida समाइना लापो तारगा दि मसी करमाइना फेस गवर्नमेंट नि पॉलिसी सी समाइना खरे हेना मसैदा एम्फेसिस पि बासिक बतौदना बसी उबि ब्रात्रगा खरे ने सजेस्टिव ओइ वाफम से करे हाबिनि मसी हजिक बॉर्डर सी हांगको मतमदा ngसागी इलीगल ट्रेड सी ऑटोमेटिकली हेंगलकनी हेंगलकदोइ सी कायदा संगब याराबनिना adana moigi su pusanna bohona basida tonga tonga ba technology sinarap yai haidi tonga tonga ruta natragana magi atai various means sinarap yai equally koigi government su maruina home ministry external affairs ministry moina sigi intelligence network si yam chauna sagat pam su changi ai USA da adum leitabnate yam chauna lei koigi intelligence network adi moigi kanogi social kanogi si yam chauna adum heng develop tawre ini akoi security hai tare security ki se ana equally city hengalakane na koina adum khali hana adu hengalakani khalaga su government initiative si adu equally badugi technology si hengat pa darkar lei adum da waina ai thamjarage kaino da magi moi azidi amana thingdoi ni amana pusalakna hona doi ni asing manai ni amagi su profit talai ni business ne amrom da haraga illegal waina taw business ni adana higher business si madu legally onthokna ba natragana illegal thingna hona ba da government ki intelligence yang wangkat pam sangi technology sina bam sangi adoga lai posi stress di am sangi adi Indo Myanmar border si am sang reba 400 kilometer di mathak dani aduna sigi marak sida akoina madu thing bai si yamna lai badi nate ado lai raga su lai ru tawgi haraga di ngam nen khali sigi marak sida adi already sigi reputation di hana phatra bane maroina Bermuda Triangle gi haro sona kanda asunda puraiba kolaiba lambi da Bihar da Delhi da phariba Manipur gi border di pusalapuni kosalapni haiban ji bukha baka ga koi thengadam nate sana lupa gi oro drug ki oro adana sigi posidi intelligence hengat pam sangi equally adoga akhoi gi intelligence ki kangbun na participate to sui ta da nate simba su ajoba pot na mani adoga ajoba khoi gi powerful oiba misu yaubski kwanu su khoi paw dum phangdam na tasena sigi khoi ex policy haigatra sigba land route ki samai lak phada government ki department amga hangto ga monitoring toraga di masi hena policy da yamna sauna aduga yamna khoi gi the spirit amada haitare mafam si yam clean oina image ama semkat ki haraga di yamna stringent law di sangi akhoi gi maitei nupi ama Manipur nupi ma
Malaysia koi drug ko na phai ko le na heng to ki ko ki wari le tam na te aduna kai mani po tu thingba yani ji magi technology aduga magi policy aduga framework mayam du da dum depend tawi adu hari posi kakhatab di yar kai no da nata di illegal on sum le ga di si mafam ji kana branch si sol ka doi ne ba Indo Myanmar border especially Manipur kai no da hojik Mizoram da su hangi ko Mizoram ki si kitang possibility si akwai utility da som gi ne am hene kai no lambi si sample oi dimna adu alternative thira ko da di phaudo khini soi da aduna hari posi da yamna akwai illegal si am hengalak tar ga di balance thamdra di image si sokari ana sigi mafam si da brand du yamna negative oiraga di mi na su lak ningoi aduna khoina pami ba koi chakot pa du di pak phangoi aduna sigi si policy yam chaw ba aring ba ma thamda ka le yes government policy se de initiative loraga ta se tungi mirol gi ta khalaga di masi gu masi yamna arang dagi hana golden triangle nang na le ra bani na sing ba border gi area si sanghalak pa illegal arms na tabi da drugs mayam thazalaga Manipur gi mayam naha sing da maruina sing ba yam son gi basi ngasi ngangi wafam nati yam kuiram matam ni sang sadrak ba wafam ani masai da initiative lora ga di madu ngam basu yai ngam na basu hona basu yai have ni matang da oda sibda laksani ji hoji policy duni aina thamja maruina government gi initiative si ta se training site are police department or so customs or so excise tongan branches mayam si da khoi gi special training technology gi wafam jo da Palin thambiri masai da khoi gi policy si ngasai gi only trade and commerce adu development policy economy policy tan toraga madugumba kano city khara hena madu paper kai hoina media da thena kan adum bodi hotrong hona lebagumba gi wafam dum modi adum mayam na pam no khanari si adum da kam ta khandra basala haiba wafam dum hangni masi bidan da sibadagi tajalingi si marwena hojiki human trafficking na singba tokan by the illegals mayam illegal habis loi yaure patabagi samaj si pataba kambu se masi gum masi initiative lorna ba posi kala wa da government policy si kana baina leina ubiza masi ko concrete toina yam phajana hangak pasiga loina na khoi kaidogdage haina hena work toction bam changi hana tawri di hoi ising isau lak da afaba su phata su pulap taw thare adu akoina nga su lin su taw thar ko karma phaga dage haib du di akoina taw ta ne adu aina su haijari is akhoi samaj si government ma tumna na puktaw do taw yaroi khoi gi porous border khadan lai border sing is da lay mi mayam sing awareness sam sang isam sam na border ong dong jin ta ma loina mo oisno ba the issue la iba poti border si the lay mi sin border khangani ado border si lay mi sing na ai gi lam se nu sidradi ai gi laibak si kamai ngak thok ka da ge hai tar panna sigi kilometers ani chom sambal khadran lai si da adum throughout the night patrolling chat pa ngam dan ngam ga do bonat pote ba dum khal chat pa natna sida tabiri ba mi sing che si awareness sam sangi moi gi life improve to bo sangi kai no di trafficking gi question la ko se gun runners or drug runners or mayam sing si adum masi to ba tab ne du masi international border anam badal loi lai ta banate adu government ke side ta gi kan precautionary measure mayam lo ma thau tai adu hoi Manipur gi side ta su khara adum singba illegal toiba port adum tawda banate adum mase khoi kap taw tabni khoi myam changdana honna batabni adubu laiba poti kana bum sum kana dabugi scale se tarok matam da sigi sukhra dum yor kani amma ma yor kani but kana bane hin badugi potu ne kana basi suppose isam sam na haraga lambi sida phajaba sigi lane route ki si lambi la ko matam da yam phajaba tourist ki spot ama or hotel in nama fasan mawong tana thambaga illegal tawraga paisa tan du kanane na phage na khalak ko matam illegal tawbi tan su tan government su anytime law na pha ba su ya ba pochi tawduk saruk pudi restaurant ma hange tawduk saruk pudi sigumba unit ama hange tawra matam du di se nasai ko jotin naga hariba so musela laga musse sina som sidana Myanmar gi musse sidana yam laira na dum lai hoi yam tin sok budi na te but China da duna pura paradise oinu uiye lam mani gi khena ba som da skyscraper pura labi se ekta sitman gre punglang lang gre som da brahma ne ba the difference is lam duna na te people gi khena people gi mentality khena pa suning ba adagi song gi government gi policy masi gi makhayam pole adom da sodum tawe adana hojik akhoina munna tawga tawdi sigi trafficking bo hairu illegal pot puna makse
mass awareness am changi ek is policy asi karino sina kana ga da sina kaino kaina adu mass awareness tawrna bi policy government da madu yam thula ni ngrang na hang da ngai ni na ko akhoi jo sigi ji khangi basi akhoi gi imphal gi town da leriba mayam da ti khangna re aduga khara hena business set up adu start up policy mayam ma sigumba mapa da training toru basi gum da dum khangna baduga layman kamal people da di basi gi interest adu knowledge si khang madu khara wali sigum da khara hena khangna na bagi policy si lai basa lai ba wafu du lai rakada bane hauji kaino hai lambi do hang de na policy du tau yaroi dong ni na adu ki mental preparedness ama di loina laina ba ngak tani adu hauji ti lambi ji hang ab ni na koi kai dog da ge hai se koi expert team mama phajana phamaga manipur gi stakeholders mayam gi mod lor ga si tau suppose se company mayam ga hang ra ni to man de mayam ma hang ra ni si local stakeholders mayam sing si kana ba kari pi dai no kai sing hauji ki potu da yaho ga dori ni hai di company si hang ba da si mi suna si oi ga mi stakeholder gi na si oi ga adu ba start out to policy mayam ma ko insert to ho ta ngai phate na tradi masidi there will be a lot of big sharks mayam economic sharks mayam la ka do ma pham ni na sidai sida akoi gi role fazana la ho gum changi at the same time sincerity changi akoi gi hector si ki business la ko da koi gi na phalong da tawra ga pot fazana loksan gar ga mu an na phalong chat ta bai style ya ro business ai sincerity ni adom gi achauba beron na Chinese ki beron nam gi godown da leiba million gi potu ai gi paisa na leiba ngam pote this is goodwill and my sincerity adu do no potu lokthar ka dai ni isam sam ba da aduna koi sincerity am changi mi sing si gi mental attitude che yam phajabam changi koi suning ba mi oi batai hard working oi batai adu business sai ti mi am na mi am da tambiro ga hai ga da poti na te mai haina jabi da method ta tawnar ka dong ni amana kaino yon ba ma yon ba tongan ba wakhal lakane adu mi khuding mak tumina laibadi ya roi ba hojikti I think with the opening of this border floodgate ama hangko tam da whether you swim or whether you sing or swim afloat mathak ta taw adu ani hum chapter ani hum du na tablai te tuna akoi di hojik awareness lai minnaraga hojik hai ba pot khuding mak curb tawrakani intelligence wankhalakani tamo hai ba technology tongan ba sijinar-kani aduna adugi mathakta akoi di border se sana fencing di khada bagi lai bani problem khara di lai ni but still then akoi control to bungam ni the sen government gi policy su hoji khawda ngari bani na madu wi setup to di do makoi plan torga lai ba poni soidana lakani aduga manipur gi soida akoi gi soi haiba tare impal mayol da lai ba aduga shahar da lai ba mayam sina aware oraga su khungang da natraga remote area da lai mayam ju wakal tahan minaba masigi policy setup mayam ji khangmina badi yam mathau tare habni madu awareness hai tare madu khangna na bi policy juga mena dum mathanda selma ka do bodi leiri matang do ja khoi jotin da thamjaning si tasena sa gi satpa khotpa gi matang du ni visa on arrival si mapam khoi airport ta thamba duga top mafam da mayam leire do hojik si tasena manipur gi mi amana natraga mapan gi assam gi natraga nagaland gi amana satma matam da ji kolkata ti gi visa lauraga satpa ifew amadi leiri do masi as a khoi matfam sida more da natraga tamu da natraga khoi border crossing saida visa on arrival bi khudong chap le ri hen masi gi kano setup si hen mong ta ga tra hai ba pham du di ai adopta khani edo masida visa loba natraga sangbagi permission je sing matang da khara kitang san ai hajagi kano ne hojiki berode mogi policy da sagi MOU sign tong no giba akoi external affairs minister akoi Sushma Swaraj aduga akoi foreign minister Myanmar gi Aung San Suu Kyi aduda mogi framework manung da di yawi visa on ro matam di khara ngai hini ko adu even e visa gi do isa haje gare matam khara ngai ni aduga sigi eno sidi kamai do ga hai kanda aina sum yeng bada manipur gi particularly keno si khoi visa lo bo khopse khoi ambassador se imphal la me ai sem ga dawra meeting do da ai saju da wa ngai da won na wari sana oi khoi da mo yaw bi da ade aina wari sana si do gi bo mara haisi visa office ma hang basi is very expensive and the staff tharakani adu dorokani aduna hojik maki wi adu ngam giroi noina to gi harga di visa collection center gumba ma passport collection center gumba ma tawna bagi kana hainari tawraga di dum khoi yamungi department da orsu natraga chamber of commerce ki attest tawraga da maina staff ma thamaga collection tawna bagi hen convenient oina beni ko aduma leire hoji hoji ki time being gi soidana yaradam ni ko e visa jo aduga hoji ki hari preparation du di ta seng badi khoi department level da khara adum tawbane kaino da aina ha yenge khoi tourist mayam la ke haire hoji se ko lakpa si da maroina akhoi gi angang sing da aina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯐꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯔ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯅꯦꯄꯤꯇꯣꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯃꯨꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯆꯠꯂꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯧꯔꯕꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯇꯨꯔ ꯒꯥꯏꯗꯀꯤꯁꯦ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯅꯤꯙꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔ ꯒꯥꯏꯗꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯖꯨꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯁꯨꯂꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ B2B ꯋꯤꯠ ꯃꯟꯗꯂꯦꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯆꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯀꯧꯔꯛꯇꯅ ꯆꯠꯂꯨꯏꯌꯦ ꯑꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯐꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯨꯝꯕ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯐꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ PMO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MCCI ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯂꯤꯟꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯒꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯜꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯃꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯕꯣꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯇꯤꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯒꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯅꯤ나 ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯔ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯕꯦꯡꯀꯣꯛꯇ 7-star hospital am lay Bomogret hospital ena masi world gi any hospital na yeng basi masigi masing sina kwai hele sahi mada medical tourist si akoina sahi 39 mamang da 4.5 lakh se yeng hojikti it must have crossed 6 lakhs in matakte helamani medical tourist sahi mada yeng se hariba hospital sida interpreter se ai jagat kunema la ai country kudim tu la bunina country putting my language here, other interpreters in the full. That means that shows the importance of the language. How do you direct connectivity like we see Myanmar? And a Myanmar language tamba horesi, I am paying Kali, Aduga, why give me Lakumatam Madigi say, why English am surely. I Myanmar population as whole, kind of the say, Nifu Muxi, Pura education more of the leg from them. I countries, military Zangtai Marunda. aduna English hojik moi tamna bhonari aduga kaino da koi site we na moi Myanmar si maron si tamada ka lei loina na chakhol koi batungina se Thailand gi haro nasai panbi gi ba koi gi Laos Cambodia Vietnam hari sing si language gi ka barrier khala kani hari sing si loina mak darka la kani moi English ta English na India da am common oina ngangna ni na amro da lai re adu koi gi lai ri jaga sina अखोना मोगी मरोन से थोक तरगदी बिजनेस तो याम हेन सक्सेसफुल ओइंगा मोइदोनी हेरोदा हार्ट टू हार्ट गांगना बंगा मोइबो लैंग्वेज कितंग थैबदे ता मीनिंग अमा सखिबनिना हाना लैंग्वेज ता मसी अमरु होय अदुना खरे हेना पाक साना मणिपुर की म्यूजिक सिना याम हेना कोई लैंग्वेज तब होनिंगी मरुना से म्यांमार की इनिशियली अदु मतुंग अतै तै कंट्री की लैंग्वेज याउदब यारोय यामना याम नुगाइसै अखोइगी मरुना डेवलपमेंट लाख मतमदा लुगिस एगिस पॉलिसीना डेवलपमेंट लाख मतमदा ओनली ट्रेड एंड कॉमर्स टूरिज्म से मैम से लाख मतमदा मरुइबसी लोन हाइबसु यामना मदुगी लेफ्ट हैंड यामना खुद अमदि ओइगदोरिनि मदु याउद्रगदि मदु डेवलपमेंट से खरा हेना सोथगनी लोन सिने हेना फरगदि हेना साउखलकनी अदुगा मरुइना मयामदा इंटरेक्ट तौबदु हेना ngomgani habdini yam nungaijai oja Shivachandra oja Jotin amadi oja Palin lengbiraktura ngasigi agis policy land route hangtoksi batangda yamna significance oipa yamna tongan tongan wakhalon phongdokpidumda gas ahumapu manungi bakati takasai loinena ngasi oinani manungi tholomasi batang tenser mayam pono pomokana kurumjari